Akpene mi be mi de kan ba play Ebonyiba TV do po you can le Ghana to come Dabala Junction le amuganu to me yele mi apa do pie pogale ke ye de be to come do ko ba ka miesi le apie ma le nya do pie me de mia mi akoy adare ya balanji ne mi enye nate agwe me Peter ye kan do vene mi le temperature de yike mi le kala mi apa nya jo me le egbe nkeke gia mi ano COVID-19 al coronavirus ben begle wana o me le ke me kwa play Ghana to come go to play do ke jidudo hekpede la message po do eve ikono le Ghana to come ukode etoma muti kana mia agare me na mi ke mia anno de vi ko ko chowe ato hedas ne we andre upa akpaji titri amoyika no le to hodu na Ghana to ko ikenye ege nutoma njojo dejesi be de bi hleme akpa andre alafa enyi klebla andre ikenye 7870 wonye de vi ka wodo p visa COVID-19 for atike le ege nutoma ike to hodu na Ghana to ko kenye cho dejesi be amayikenya ngonola ne egenu to pela message po do pele ikema wode anyanu nenya jodo wala Dr. Charity Sapon enya mayika dem be le suku hanleme alafa aton bla enyi vole kai 581 yikana le ntuso se bla eve vo ashiki 29 district womele egenu to ma we pogumele atika dodo wana yeume ke Dr. Charity ag ko wode menenya jodo wala obe le yopa ba je wona huntine p vice partique dodo ne de vi ochope jinu we de ke bla eve vo evie gbe vaile pa ko bla vo de kema ye we be yotin do atike ye ne de vi hlema ale abososo ma ume ka de me be de vi hlema akba andre ka kula eji vo ma wa wonya no vi ka no wo le titi na school ka kula gomaje school mele ege nuto me ke yo pata do jin happy efie na wunwa ye nye be yo aten ado atike ne de vi ka ho becho we en hedas ne we enia akba bla eton ye kenye 30,000 ka Dr. Charity Sapon ag ka wode me be le de view na atike do wona vo megba yo agare abloji ke yo ado atike ne no vi ka wonye keke chola alu agbate tutula le nuto ma me no vi okata wol do wo mi ke wo ina do podo wa yo acho atike ya ko adare te ponkuta wi ka we be wo agare te pomo hana atike wo dodo kele COVID-19 penya o mene mi gogo njo chola jesi den cho la message po do pe kenya Ghana Health Service GHS ola dem na gbogbo na dono ko ji do wala yo kata la Ghana to come yenye help workers o be cho e pa pa be bla evo e vie pe jinu gbanto pa nke gbanto gbo a ni be dono ko ji do wala la Ghana to come gudu mu do COVID-19 party ke yo wa ke do wo biare ke alu do wona re ke mele dono ko ji ke wa gere te pema hana egboda dala no vi bubu nti o ke la message po do pie edem be ehien ne la message pola obe wado atike yikana be American ti wo le gbedam na alo American ti wo la syndrome la wo pe agba na no dede ko to COVID-19 papla pan gbegble wona wo pe asime ke la message podo pie edem be le yo pe dodo kata no hana ejinuwe eve me kemi le ikoko de to be anya jinu ike wado atike na no view le Ghana to come ike yo pe tare jinu be ambe le me mi le bla eve yo nye yo ado atike no ike wo chopawe and epewe en heko ayijia ne wo aten avamem ke la message podo pag ka wo dem be le yopa afoda de wona hutia enye pataba de no koji do wala wa na wo ado atike ke di Costa General yikenya America na le help promotion pa wona ojipom le Ghana Health Service adem be enye ne do no koji do wala menye be wo ano atike dom na di come view ko ka bu wonton ha ne wa pogumele atike do wona ye women Kenemia apoto anga no COVID-19 penya o mene mi gogogo njojo le dem jojo jidudu ogbo titri le omoso nya o mebe wa akododo ako adeto mecho epejinu banto le fa ko be bla eve vo evie mebe no vie kata wuti be yo azo omo le Ghana to koma wa aza COVID-19 abedasi digbanle hana omoso nya o le Ghana to koma muti kale agbanade yike Ebonyiba TV be do wala wo ka asie dem mebe amaikenya ngonola na jido po yikele la mesenya point Minister for Health apatokweku ajima menu enya mede ike ede kokblo na ya jodo wala ule Ghana to come gudu be yopa dodo hana atike dodo ne amatohia de ule Ghana to come anya nu ike ayiji ka de mebe le dodo ike na le jido si hana atike dodo no vi million black ule Ghana to come ejebe wona ye hana atike dodo ne amatohia tohia ule Ghana to come nothing acho afonwi ka le kweku ajima menu pe nyauntia ede mebe yo
anabe America tanye dono ko jidola dede no jidola ikene security personnel health workers na jo dola ike onye journalists so jirudu pa dola ikene government workers no fiela ikene teachers so hekwere school bio ikene students until Ghana to come bro no vi ko wo school ikene BC pa do ko wana no iko ja chira do wombe you agere tete na school me kala message ko do pie le gbenana na jo dola le egbe keji ke doctor Kwaku Agyeman enya me ike edem be le yo podo do mutia yo ajagba ike yo agere abloji klen to me ike yo azam yo pomo ba vani kenye bublu nu pe moare ike ozana le obupe akpaji ike yo ado bublu Kwaku nan banyenye ike le COVID-19 pa atike dodo wana yo unti ke Agyeman eji ke wodem be yo ajagba ike yo anaheke jirudu dola adew abe ama ike wole dinonya oji pomba kla mesenya oji pomba wa ano Abuja po ike wa alankule no viope agbane vienti happy wa agare obom hana ope mo soso kawoji kawode mebe le ahanu po bakple dijodu pe wole Ghana to come ike class kakple night movement so le Ghana to come hekpere nkusi chape wonti kenye tourist sites wa akọ atike pododo katan akọ ade etumele tepema keji ko yo ne ngono lawle do pe gede obe wa awore kakple la message ko do pe hana COVID-19 pe atike yo dodo kala Agyeman pe nyawutia ademebe le Ghana to come atika wo mai kenye million we eve mama eton yele yo si ke million aton ye yo dona no vie kata wo jebo wado atikele zibanto pa place bele pa akpaji kenye first and second dose kana vi ke wo tendo atike de ka yenye million 100 ka kle ejivo kala mo pombe le kosra ke me miaja covers facility kenye le gbata to come waja gba yike wo aguglo ado COVID-19 pa atika do la Ghana to ko abe nana eneke apoto Kwaku Agyeman eji ko ponyata be le yo pododo wana mutia yo ajagba ike yo ado atike ne no view kata ne le Ghana to come ike we be wo pe agbe nano agbe tepe no kan le ba agbo ba atike ike no le Ghana to come hana de do wana wa wonye AstraZeneca Pfizer tike hekpede Moderna vaccine hekpe Johnson & Johnson wonya tike ike jidu ka kple do pe ike le mesenya wo diplom hana andudu kple nunu wa wo da asele oji be wo ado ne Ghana to come view kege morgan mi acho mi pe COVID-19 pen lady wana le Ebaniba TV jaganu pomo wana oji ako asede yenye ekiye enye nati agweme Peter yeno zime to menemi le mi pe jaganu pomo wana oji civi tenya meika wonye modern dokata afi meeting ponye le ye makpenemi me mi potogala de kon play Ebaniba TV.